Ntare mpuzamakungu mpanabyaha Bibaye mu Buholande yegetse ku munyekongo Ntaganda ibyaha byose yakurikiranywe ko uko ari 18. Ibyo byaha birimo ibyaha by'intambara 13 n'ibyaha by'agahomerabunwa 5 yakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yishimiye iyo ngingo. I Londres twumviriza umumenyesha makuru wacu Venuste Nshimiyimana. Mu mwanzuro yasomye akikijwe na bagenzi be babiri, umucamanza mukuru Robert Fremre yavuze ko Ntaganda yari umuyobozi wubashywe watangaga amategeko yo kwibasira no kwica abasivile mu gihe cy'imyaka irenga 13. Anneke van Woudenberg wakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch yakusanyije ibimenyetso yagejeje ku rukiko mpuzamahanga kugira ngo Ntaganda akurikiranwe. Yatangarije ijwi rya Amerika ko yakiriye neza uriya mwanzuro. Pour moi, c'était vraiment quelque chose assez émotionnel. Ndishimye cyane. Ni koko nakoze ubushakashatsi bwimbitse ku byaha byakozwe na Ntaganda. Nagiye gutanga ubuhamya ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Nishimye rero numvise ko ahamwe n'ibyaha byose yarakurikiranyweho uko ari 18. Kuri jye rero ni umunsi w'ubutabera, umunsi w'abahohotewe n'ababuza ababo bahoraga basaba ko ubutabera bukurikizwa. Ariko ni n'umunsi w'ukuri kubera ko ni ukuri kwagiye hagaragara ku byaha byose byakozwe na Ntaganda n'ingabo za UPC, ibyaha byibasiye abasivili. Et les troupes de UPC ont commis contre la population civile. Umucamanza mukuru Robert Fremre yavuze ko kuva mu mwaka w'1999 abaturage barenga 60,000 bishwe mu gihe imitwe nyeshyamba yarwaniraga kwigarurira akarere ka Ituri gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Yavuze kandi ko Ntaganda ubwe yiyiciye umupadiri yari yavanye muri paruwasi ye. Anneke van Woudenberg ngo yari yarabibaje Ntaganda amusubiza ko atigeze amubona. Une chose qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui, c'est le fait que le juge principal a parlé de la cas de la prêtre. Ikintu cyanshimishije cyane nuko umucamanza mukuru yagarutse ku rupfu rwa padiri Ganalomba, umupadiri wa mbere wishwe intambara imaze kwaduka mu karere ka Ituri. Umupadiri wari ushaje bafashe bamukuye muri paruwasi ye ya Mungwaru akajyanwa ku cyicaro gikuru cy'ingabo za UPC na Ntaganda n'abasirikari be. Bamukoreye yitwa Rubozo mu gihe cy'iminsi myinshi, nyuma aza kwitwa na Ntaganda ubwe. Bosco yanyibwiriye ko uwo mupadiri atamuzi, bose bavugaga ko yarurongotaniye mu ishyamba. None uyu munsi ukuri kwagiye hagaragara ko ari Ntaganda wamwiciye. Nishimiye ko abaturage ba Mungwaru kimwe nabo muri Ituri babonye ibyo bifuza, kumenya ukuri no kubona ubutabera. Finalement, ils ont maintenant la vérité et la justice. Ntaganda yahamwe kandi n'icyaha cyo gukoresha ubucakara bushingiye ku gitsina. Ni nawe wa mbere bibayeho. Okitotongo mu muyobozi w'ishyirahamwe Congolese Support Group rikorera mu Bwongereza yakiriye neza uriya mwanzuro. Arizera ko uzabera isomo abandi bayobozi b'imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tout le peuple congolais, nous sommes tellement flattés, très contents de ce qui s'est passé. Je crois que la décision... Abaturage ba Congo twese dushimishijwe n'uriya mwanzuro. Ndahamya ko kiriya cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kizabera isomo abantu bose bitwara mu nyamaswa. Bagomba kumva ko tugomba kubaha ubuzima, kubera ko hari abagore benshi b'abanyekongo bafashwe ku ngufu, hari abana bishwe. Rwose twakiriye neza uriya mwanzuro, twizera ko uzabera isomo abantu bose muri kariya karere. Cette décision sera maintenant servie comme de leçon pour tout le monde dans la région. Ibyaha byahamye Ntaganda byakozwe igihe yari yungirije umugaba w'ingabo za FPLC zari ziyobowe na Thomas Lubanga, nawe waje gukatirwa igifungo cy'imyaka 14 mu 2012. Kuva uru rukiko rwashingwa dore hashize imyaka 17 Ntaganda abaye umuntu wa kane ruhamije icyaha. Afite uburenganzira bwo kujuririra iki cyemezo mu gihe kitarenze iminsi 30. Itariki yo kuzamukatira ikaba izatangazwa nyuma. Ntaganda ufite imyaka 46 akaba yubatse, afite umugore n'abana 7, n'umusirikare wabigize umwuga kandi wari ufite ibigwi ku rugamba. Yarwanye intambara zinyuranye haba mu Rwanda aho yari umusirikare wa FPR, haba no muri Congo aho yabaye umusirikare w'icyo gihugu, kandi akaba no mu mitwe inyuranye y'inyeshyamba. Venuste Nshimiyimana, ijwi rya Amerika, Londres. Mu Rwanda sentare yungururizwamwo